Kidkot jong ki seng phalang beper hapo kalama jong ka komso menta kasngi ka arpun rhetoric ulber 8,000 kilalet bansinran ya chairman ka kunhun komso but president ke HYC uba Roy Kupar Sindram uba haban let mi Shakipulet Hasardar police station halor ka jingkhot hajir jongki Kajingkhot hajir ya uba Roy Kupar Sindram kade halor ka jingkren jong u ha ka jingalang ka balalong hamat pran hakini kita yo baladap Hadian balami ka Jingya Kulmar ha ka Garo Hills na kadaw ka election MDC ha GHADC. Layo iru iya kiriw patba kibalay lum shabar jong ka police station. Kajing khot hajar menda kasih gede halor ka FIR ya ka ba ka nakaliang do baluming diri police station kalayo piang ha ka Southrick na mataw benay. By day begitu ka Jingyalang ka ba komsu lapat ka atway trick ni benay mentaw benay ha po botran. Kum kajing keno buat kajing ko kay FIR kolong ba kadon kajing sapriang ha social media ya kita kintin kiba nakaliang ka jonga ala kren ha pasni kawe gede ba ong ko kintin ka ba lesi nakaliang ka jong sim ko bang apa dia niam hangmi ha po ka jala ba dari dia bro kawe bat ka baar kajing keno kolong bang ong ru iti kintin ba lada ki para riulum ki jongi garu Don kam yang ini penyutrap ingin ya don lang ringkat bagi nyiru ingin ya don hasenda joki na keren ni kita kintin ka bang ong bangin ra ikitiar titar pinta teter di kajing keno akaya FIR ya kabala le sumu tu ni kulit ni bala file do nu brio ni ka police department ka bala official sumu tu ya kam ban ong begitu kintin ki jongan le sing wan ra ya kajing ya bakin wan ra ya ka kin temput ya ka songsuk songsan akan ni ka jela betumju ru ha hari India hi boro koi nama baya katu ka jingkren ka jonga ka bakren ka kasni la sekulit la nela pen sapriang keleng jong hari India wa sabar tumju ka bala benta ya ka songsuk songsan ti menta kasni la syakot ang ya po police station ban ai statement nakaliang jong IU bedipet kami kam lawan mesin statement kada kaliang ka jonga ngala da ban ai ya kala ka jong persai ba umnu bat kai ka jingkren ka jonga ban ngala ong ru ba ka jingkren de ban sim be ya ka baro ko ka jingkren de ban sim tang itu manu ba kin sapriang ni ka jingkren po social media ya kata ngam tep bat habai de bat bat ka jingong bangingin ya rakyar la ngin ya don hasenda jongki garu lada ki don kam yang ya cibenang la ni atura la ni hang nuru ya kata ngong hoat ngong ya kata namar bakum ki try muluk ngi long mangi ki try balada ki garu ki don kam ngi ki don kam garu ngin ya don lang hasenda ka jongki reben ong ban bangang penshot la neng organize kanu ka program ka ban ya rakyar tar la ni manra ki tiar pemasal kamdon ka bakum kata di kita ki jing pensaya ka ba laan na kaliang ka jonga mat tu IU section ka section ka ditang kaway 196 na nisya spa kulay kumriw po bracket kaway kabayday bat kajing penshit lane kajing wanra ya kajing bom syongsuk syongsan apa deng arteliki kenhun la kalong kaniam la kalong ya ka jat benriw po kung tate mati ang mau pada naman lo kun mo kenho ini kami dan itu senjam sendiri balik kadai gajing sisa mo naka kibabon hi kibri ki pensit lani kiba keren ben ya kajak benriu kiba pensit apa deng kajak benriu gojongi bat kiwe kajak benriu pomta ter ngilai i ki apa ya ngimdan e benong ya halor katan ringi sukwa ban kentu ya ka police department ba habang kisim kam kumbangi ong mo kaan kalong equal ya bro ndai ban susim ban suya jet sha la dahun la dadai yangi kemut kinsim nak kloy kin le kai badon kam ban le dia kiwei pat phim sim kam ka jing kentu na kaliang ka jongi kalong ba ai bagum ka British Sansan ka India article 14 ka ong bangilong equality before law tiki kamru ka ban sim kum tai gen la dangi ni file persa enu ka police department ka ban sim kam ban pensitom ki ka kum kinenti jokan ya